Ikaze cyane mwe mwese abadahwema kubana natwe mu makuru n'inkuru zigiye zitandukanye zicukumbuye, amakuru dukura kuri site zitandukanye, amakuru aba yavuzwe mu bitangazamakuru ndetse n'avugwa mu yandi masite atandukanye, yose tukayahuriza hamwe kugira ngo tubashe gukuramo ukuri nyako, ukuri kw'ibiri kugenda biba ahantu hagiye hatandukanye, tubashimira cyane yuko mudahwema kudushyigikira muri byose, tubasaba ngo abatarakora subscribe igihe ni iki ngiki kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu makuru agiye atandukanye. Tubahaye ikaze cyane rero kugira ngo tubane muri aya makuru, ni amakuru tugiye kubagezaho twifashishije igitangazamakuru cya Kigali Today, aho cyatangaje yuko u Rwanda rwamaganye rwivuye inyuma ibirego bya Human Rights Watch ku ruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyi ni raporo ije nyuma y'ibyakozwe na Human Rights Watch, aho yatangaga ripoti y'uko u Rwanda ndetse n'ingabo zarwo bikomeje gukora ibikorwa bitari byiza byuje guhonyora uburenganzira bwa muntu, ndetse n'ibindi bikorwa birimo kubangamira ubuzima cyangwa se ibyibasiye inyokomuntu mu magambo yoroheje. Guverinoma y'u Rwanda rero yamaganye raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yise Death was everywhere, ishinja ingabo z'u Rwanda ibikorwa birimo gufungwa bidakurikije amategeko, ubwicanyi no kwinjiza abantu ku ngufu mu mitwe yitwaje intwaro. Mu gusubiza iyi raporo y'amapaji 78 yari yanditswe na Human Rights Watch, Guverinoma y'u Rwanda yamaganiye kure ibyo birego bishinjwa ingabo z'u Rwanda, ishimangira ko nta ruhare yigeze igira mu kwinjiza abantu ku ngufu mu gisirikare, kubafunga, kubica, kubakorera iyicarubozo cyangwa kubashora mu mirimo y'agahato. U Rwanda kandi rwanenze uburyo Human Rights Watch ihuza M23 na RDF nk'aho ari ikintu kimwe, ruvuga ko imyitwarire ivugwa kuri M23 idakwiriye kwitirirwa RDF. U Rwanda rugaragaza ko no muri iyi raporo ubwayo Human Rights Watch yemera ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zashyigikiye imitwe yitwaje intwaro irwanya M23 harimo na FDLR, umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Raporo ivuga kandi ko ubuyobozi bwa RDC bwahaye inkunga intwaro ndetse bukaba bukorana bya hafi n'imitwe ya Wazalendo na FDLR, ibintu byagize uruhare mu kongera ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abasivili. Nubwo ibi byemejwe muri raporo, u Rwanda rugaragaza ko Human Rights Watch itagaragaje ubushakashatsi bwimbitse kuri FARDC, FDLR cyangwa Wazalendo, ndetse ntigaragaze abayobozi b'iri huriro bakwiriye kubiryozwa, ahubwo ko raporo ishyira imbaraga nyinshi ku Rwanda na M23, mu gihe uruhare rwa Kinshasa n'abo ifatanyije nabo rugirwa nk'inkuru iri aho idafite ikivuze. Ku bijyanye n'uburyo ubushakashatsi bwakozwe, u Rwanda ruvuga ko nta bushakashatsi bwakorewe aho ibyo birego bivugwa ko byabereye, nta mibiri yabonetse ku mva rusange iyo raporo ivuga, ndetse ko nta n'ibimenyetso bya gihanga byatanzwe. Bavuga ko byinshi mu byavuzwe bishingiye ku buhamya bw'abantu batavuzwe amazina, bamwe muri bo bakaba barabajijwe bari mu maboko y'ingabo za Congo, bikaba byatera impungenge ku kwizera amakuru yabo bitewe n'uko bashobora kuba barashyizweho igitutu kugira ngo habeho gutanga ayo makuru mu buryo bubogamye. Ku bijyanye n'izingiro ry'ikibazo, u Rwanda rushimangira ko ikibazo nyamukuru ari FDLR, umutwe umaze imyaka irenga 30 uteza umutekano muke mu karere, ugizwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ruvuga ko gushyira ku ruhande ibikorwa by'uyu mutwe n'inkunga uhabwa na bamwe mu bayobozi ba Congo ari ukwirengagiza ukuri ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo. U Rwanda rusanga raporo ya Human Rights Watch ikurikiza uburyo bwo kureba ibintu ku ruhande rumwe, aho ibikorwa by'ihuriro ry'imitwe ifatanyije na leta ya Kinshasa bidahabwa agaciro nk'uko bikwiye, mu gihe ibirego by'u Rwanda bihabwa uburemere ndengakamere. Ku bijyanye n'ahazaza, u Rwanda rugaragaza ko amasezerano ya Washington ariyo nzira nyayo yo kugera ku mahoro arambye, binyuze mu bufatanye bw'ibihugu byo mu karere, binyuze mu gusigasira umutekano ndetse kandi ubutabera n'ubwumvikane nabyo bigakoreshwa.
U Rwanda rwasoje ruvuga ko ruzakomeza kurinda umutekano warwo, gukorana n'abandi mu buryo bwubaka kandi bikajya no gushyigikira ibisubizo bishingiye ku biganiro n'ubufatanye mu karere. Ibi byose rero ni ibyatangajwe na Guverinoma y'u Rwanda, aho yanenze cyane bikomeye iyi raporo nk'uko byagarutsweho, ibi nyamara bikaba ariko bivugwa yuko byakakwiye kubera yuko ikigaragara Human Rights Watch amakuru imaze igihe itangaza, ni amakuru agaragaza kubogama bikomeye kandi ikabogamira uruhande ku nyungu zitari zasobanurwa izo ari zo, nyamara biba byumvikanira abagiye batandukanye, ibyo abenshi bananenga yuko umuryango ukomeye nk'uriya utakabaye ukora ibikorwa byuje kubogama. Ikindi kandi cyagarutsweho gikomeye abantu bakwiye gusigarana mu mitwe yabo, ni uko ibikorwa bya M23 bikomeje guhuzwa cyane n'ingabo za Rwanda Defense Force cyangwa se RDF, ibi bitagakwiye kubera yuko gufata ingabo z'igihugu ukazihuza cyane n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se n'inyeshyamba, uba ushaka kugaragaza kuvogera ubusugire kw'igihugu mu kindi. Ibyo ngibyo bikaba rero ari ibintu bikwiriye cyane yuko u Rwanda rwakabaye rwikuramo mu maguru mashya byihuse cyane, ndetse amahanga akwiriye gusobanukirwa yuko RDF nta hantu ihurira nk'uko bitangazwa muri iyi raporo. RDF nta hantu ihurira n'ibikorwa bya M23, ahubwo RDF yo ikiraje ishinga ari ukurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside iri kugenda yubakwa mu karere n'umutwe wa FDLR wasize ukoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994, ugashyira imbere rero kuwusenya burundu, ari nabyo uhora utanga mu biganiro bigiye bitandukanye, aho uvuga yuko wo ikiwuraje ishinga ari uko, aho uvuga yuko u Rwanda ikiruraje ishinga ari ukurandura burundu uwo mutwe kubera yuko ibikorwa byayo biri ku rundi rwego. Turabashimiye cyane rero mwebwe ababanye natwe, tubasaba ngo mukomeze kubana natwe mu yandi makuru tugenda tubategurira, amakuru mugezwaho na Opinion Panel. Imana ibarinde.